Ulda buha na igikan ati da bata paraga Bali ta acara pamaringo ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Pada bata baca na renungan terakhir malakata habayang. Alam mauri mam ayung taong majaga mauri rehibi haja karehimadi yaga menyama huhu anamu bama kahuru karata hagamu bama paoha pamalang gian ngaramu mula bakat dakat muka au mauri manamu maai manyama mawoga mawai meringu ya kawe malala terakhir ya mauri buhang mereka patengi parangu yang nalipulngum woga makanam kahil rangu rahi kama maka bama pahalaku ya tamurku menyama hatau mula nimur Yesus dia kadingan manima. Amin. Ulda dibuha nerenungan terakhir ya walinata buku renungan wasiat na judulna halaku maraini mauri walung ta kitab keluaranu kawudu tilumbul tilu bajaru habul dua da lapata bajaru habul pitu na papatada da jika dikana bajar habul patu nama wina nalingna manga tangulina kay mauri nyuwa wikima mahalaku maraigu ya kama wogu au madung ati ula dibuha pada di kepala tapak dua hajatan nam hari itu mata wiki na lara morkuna aing mehagabana dama mo dame merana jalan na papada na tahu nama kepalanya na perusahaan nama talanga bangkrut na nah dukan ada hakudu kemana tanuka dinaka dina dangu na tahu nama da buhang pak dikit da itu tidung ma pemerang nek dewaiga i Musa ya jale ya nama pangaruh duna nama ngidia nama marainya na tau Israel banalauhung walung ta Mesir bamalanga damang balia paengangu tau maha ngaji nah duka kadika duna bana kaya na da itu tidungu na walung lai mauri bana pawanya na to Israel pede kaya na to Israel langa damang na bana da di ta Mesir tanu ka na kay Musa di nakahuru kara lai mauri ya kadai mauri yang wikima nama maraija abi na pahala di gama mamalahung walung ta Mesir garekina nah daduku i Musa na pada wikima na madana maka mangana pepiakunya nakatiku watu na natau Israel nah dadu kualiki i Musa na penya baka dapat ni mauri na mamaka papadulang tanau ka din kay Musa dinakaray padulang mangka i mauri dinahimayat aba dinakaya talima i ala na maray niya i Musa duta ya kay jalaki data dal haruin na mamerang nau terakhir na nut baik duta mapareta maupun duta papareta atau dia kahinaki dita pekirnya baganane napahaga dan namakapatang upang atau dia kahinaki dumpakirinya naparama munambuang me malah kata kiri ay Musa nampaharaka manunya lay mauri kapiakuna banaludung utapinu banharang utahupu naparamamu garkina kana piku iru loda manu di mauri. Amin. Malakat habayang. Hiluyaga menyama huhu anam o mauri. Bama kahuru kurada bam paoha pamalang yang ngaramu. Manga meka patingia parangunya nalipulungum. Naun nam mauri. Kam pamula maduga meka taati menyama hatau. Kama piku maka bam pahalaku ya. Kampiku wulia balanguma tamurukuma mula ni mur Yesus jika dikanap manima. Amin. Ulah dibuha mangada kaparang ya narenungan terakhir ya abi bula kini bami like subscribe jika bami pabarnya ta ulim jika taminau merah jala ka naka bami wewarnya na pulung nyami jika na YKB mau Yesus na pameringu pamalalami.